ne ide, ne vrći, ali brate, vidjet ćeš sad. Vozio sam se ja s ali nema veze što ne vrti, ja? Ne vrti te ovako, samo ideš ono, znaš, dole. Viš, lanac te vrti. On radio preko mene, a sad radi ovo Čale mu ovdje šef za 3-4 ova lokala i onda on tu se Čala, a tu mu blizu kuće pešaka ide. I onda tu se dosađuje i ono sad malo za sezonu da uzme lovu, brate. Ovo je zagrevanje tek, a? Ej, ovdje ćemo idemo poslije, ovdje isto njegovo. Ovo baca ovo, brate. Brate, slikaj ti tamo pravo. Svi sam ne ispane torbicu, brate. Telefon. Čekajte, nije ovo još ništa. O, brate, šipneš se na ovo, Daj sad ovo. Pazite sad, pazite sad. Nije naivno. Sada teo nikad više, brate. Aj, ispade mi je paran, brate, kako je cimno. Odbija bubrenje, brate. Zabavno. Ja pa ću go dupe, sad sam seo nikad više. Vojnik, šta je bilo? Ne jebi ga. Jebem se. Hoće li sad, pa se ovo. A zabavno pičku materiju. Ja tragam da je šašu. Što ovaj drži?